Mzee jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Kamara Guhunga. Tuambie uko hapa unatoka wapi? Ninatoka Kimoka Brazza. Aha, kule biko namna gani? Tangia saa 8 ya usiku tungali nasikia masasi. Mwai wakati ya saa 12 tumesikia bombe zinaanza angukia mumungini na masasi. Kwa tumetoka mumungini tumekimbia na hatubeba hata na kitu, vyote vimebakia tu kunyumba. Mzee, unaenda wapi sasa wewe? Sijue kwenye mimi naenda hivi, mimi naenda tu nende nikale tu mbarabara. Sasa M23 yafika? Haiyafika. Wakimbizi wa kutoka Karenga kimbilia Kasake. Sake nako bombe za M23 ziko naangukia kule. Tuko nakimbia tujua kwenye tuko naenda. Hali iko mbaya sana. Ba M23 ndio mimi tuko napiga bombe zinaangukia Sake. Unaomba nini kwa gouvernement? Tunaomba tu msaada. Vita hii. Tunakutana hapa. Tuambie unakimbia Sake biko namna gani? Masasi na mabombe ziko nakimbia mabombe ziko naanguka mu manyumba. Sasa hivi wewe unaelekea wapi? Umekimbia na watoto wako wala? Sasa ninyi munaomba nini kwa serikali? Tunaomba msaada, tukue na amani, msaada. Ni kusema saa hizi Sake hakuna watu? Watu wanakimbia sana. Hao watu wako kwa barabara kisha na yao. Aha turi ni mu gace ka Mubambiro, ni hamwe n'umujyi muto wa Sake, ni muri teritwari ya Masisi. Nkuko mubibona iruhande impunzi ziri guhunga cyane ziva mu mujyi wa Sake. Intambara ni nyinshi, imirwano yabyutse hagati ya M23 ndetse na FARDC ifatanyije n'imitwe wa Zalendo. Abantu bose bari kuva mu mujyi wa Sake berekera mu mujyi wa Goma. Hari abavuga yuko batazi yo bari kuja, nkuko mubibona bikoreye imizigo, bikoreye za matora. Aba bose mubona hangaha na bari kuva mu mujyi wa Sake. Imirwano irakomeje kugeza ubu ngubu. Umujyi wa Sake usa n'usigariye aho, ubereye aho, nta bantu barimo kubera imirwano yabyutse mu gitondo. Gusa abaturage tuvuganye bavuze yuko amasasi ari menshi ndetse na bombe nyinshi ziri kugwa mu mujyi wa Sake, akaba ariyo mpamvu bari kuva muri Sake baza mu mujyi wa Goma. Uyu ni umuhanda mugari uva Goma uja Sake, ni ukuvuga aba bantu bose bari kuja mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika.